posisi kelompok militer Ukraina baru-baru ini diporak-porandakan infanteri angkatan bersenjata Rusia. Terbukti dalam sebuah video yang ramai beredar di Telegram pada Senin 4 Maret 2024. Dalam video menampilkan detik-detik kelompok militer Rusia yang mengirimkan tembakan ke titik vital infanteri Ukraina. Tampak bagaimana pasukan artileri dari Brigade Artileri ke-305 kelompok Vostok Rusia secara akurat menyerang musuh ke arah Novomikhailovsky. Hal ini dapat mendukung kemajuan infanteri Vladimir Putin dalam menggempur lawannya. Diketahui kerja tempur gabungan unit-unit Rusia menghasilkan hasil yang sangat baik. Sejauh ini tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa imbas serangan kelompok militer Rusia. Hingga video ini beredar, beragam komentar dikirimkan warganet. Мы артиллеристы. В данный момент дежурим по цели. Сейчас поступит, думаю, команда скоро для работы. Сзади меня хорошее орудие, называется самоход 2,5. Ну, еще можно назвать Гиацинт С самоходный. Дальность у него большая, наверное. У нас самая большая, 33 километра на арсе. И очень точно. В данный момент работаем по Новомихайловке, поддерживаем нашу пехоту. Но также не исключено, самое главное для этого орудия — это контрбатарейная борьба. Да что противник как противник. Что ему передать? Тут боится нас. 107, пехота, прицел 552, уровень 30-0. Основное направление право 013. Осколочно-фугасный взрыватель замедленный, заряд полный. По готовности один огонь. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.